Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Hyundai Santa Fe mana yili 15, 2 motor dizel. Barodaro, mashina furushi. Marhamat tomosha qiling, yatay like bizaning barodar. Motor du dizel. Solish ponzda. Bozor ponzda mana. Balonu shomyan nishonbutun. Balonu hamash chortshamda. Balonu hamash zo'r. Mana chor elektropaket. Multirol. Коробка автомат. Мониторинг. Обогрев сиденья. Hamachi dorada, konditsioner, hamachi dorada. Сиденье خوش برادر. با خریدارو باشه ای پیش شما ده تماشا میکنین ماشین یگون کامودی نداره یگون صرفی نداره برادر. تازه ماشین کسی میگیره انشالله برکه میاد. من کافوش نمره اگر خوی ایشود برآورده میتید همین خیلی نمره میتید نمره مخیل کردن میتید نمره زورونه на кафош. Машин состояние машины вообще отличное. Ягон чанга хуп, ягон шинест. Nem sorup aldım mı, ne kıldım mı? Hanım xili машин Solish 2015 motor sha guftim motor du. Расход там 6 расход. Солярка. Xili машин. Hadi hay maslahat mekinin narsha ana bugün bad ana darbaroy номер barodaru agar bigira ham xila migran davris xatyan bixoya ana tranzitada ayshot buravarda mete barodaru degan номер megirin ana и панчкаса и хавкаса не панчкаса багажуш калон майда ина ана ҳуҷҷатош то моҳи июна ҳуҷҷато ҳамаш ҳаст 100% солонашон дига утил ҳамаш дора то моҳи июна ана нархаш бародаро 150,000 бо муомила дора муомилаи хуб мекунад иншоалло занг бизанем муомилаи хуб мекунад мошина ҳамин як кас ҳайкадагай دیگه ماشین خیلی گشتگی نیست که مسفید های کداگی منه یه لایک بزنین آدرس نوحیه جلالدین بالخی دیهای تشریفات برادر رو اسپید کنین انشالله ماشین خوب میگیرین